kanya to kanya sering خير فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari din nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadjian ayat yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakapituan tagdua Suratut Taubah. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, di ayat ini pagpakuyag sin Allah Ta'ala kakatan manusia aula umat hinapusan ini. Uno yan yung kakuyagan yan. Janji sin Tuhan kanila. In Allah Ta'ala pabila siya jumanji, di na mapindahin janji niya. Anna wa'dallahi haq walakinna aksarahum la ya'lamun.
Palman si Maha Suci Maha Tinggi. Na bunal tu din janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabunal, iwan bunal. Tumarawa ang kamatauran din kanila. Di nila ingatong. Mga anak ka po, balikan taniyo kakuyaran. Janji sin Tuhan, bukol sila inji manji. Allah Subhanahu wa Ta'ala inji manji kanila. Inda siyong janjian yan. Iwan unun janjian. Iwan hisuin naraak na may taksin janjian. In janji dengan Tuhan. In naraak sin Tuhan mamay taksin janji ini. Kanabihan iwan karasulan. Aula na kahinambusan Nabi Iwan Rasul junjungan alaih salatu wassalam. Hinda siyuin janjian yan sin Tuhan. Al-mu'minina wal-mu'minat. Amuna imanga sila sa barang bariman usugiwan bariman babae. Amo yan in janjian sin Tuhan. Amin di na pindahun sin Tuhan in janji niya. Na mga anak ka po. Yung panginduaan na to tarum sa adlaw. Bangman kita niyo makalamuda bariman usugiwan bariman babae. Amin janjian sin Tuhan. Uno yung janji kanila, jannatin tajri min tahtiha lanhar. Kasulwa-sulwaan. Mag-anud-anud hababa niya yan, ing kasuwa-suwaan. Amilakon sintaw hamasanatu ini, haunuwa ay marayaw pagpayhuan. Yari dunya. Mag-apply manusia online nakatanta. Imbar iman usug, iban bar iman babae. Nag-a-apply sila, wala sila nag-usal online. Nag-direct sila, antara sinipon iban tagipon. Mga anak ka po. Amod tinjanji kanila sin Tuhan. Khalidina piha. Kakal sila runhan. Tutug sila runhan. Hauno yan. Hamasanyang. Kakasanyangan. Hanikmat. Di magpuntay. Nikmat di maghublaw. Wa masakina tayyibah. Iwan, anugaraan sila sin Tuhan sa rayaw-rayaw hulaan. Hauno tungod yan, fi jannati ad. Alawm sin sulwa, umbul hambuuk, jannatu ad. Awm pasulwa, umbul hambuuk da. Firdaus. Aruan na sabot ini, dito yung mga bariman usog, iwan bariman babae. In pangasumo, maita sila, kaya janjian sin Tuhan simbihan dayaw. Uno in nahinang nila hadunya, uno in naagad nila rihadunya. Mga anak ka po, umbul hambuok na hinang nila. Auliyaullah. Nahinang sila bakay sin Tuhan.
Nahinang sila kalasahan sintuhan. May tayad to nahinang sila kalasahan sintuhan. Amanu billahi wa rusuli. Kalna namarat saya sila patuhan sin pamarat saya sa bundahan. Namarat saya sila pakanabihan iban pakarasulan sin pamarat saya sa bundahan. Kauhaan tagupat kajam halawm sing kabuhi nila in rukun iman unum nanista. Kalna in rukun iman unum suku sin pangatayan hantara sinipun iban kajito. Mga anak ka po, amuyad po. Uno pa yung sumunod, may ta sila na hinang kalasan. Ya'muruna bil ma'ruf. Yagad nila inda akan sintuhan pamarayo. Way sila miyagad sin kabayaan nila sumagawa, liyawag nila uno ing kabayaan sintuhan. Wala sila sa kaula-ula naghinang roadmap kabayaan nila sa iniyagad nila roadmap kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amanu wa amilus salihat. Iyamalan nila ninang marayaw raakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyamalan aun tatang kisansin tutong gaw takbaran nila. Aun tatang kisansin jasad nila ajumlahan aun pagmumus hakabuhi nila mumusun nila hakabayaan in mahasud mahatinggi. Mga anak apo, nagkagunahan kita ni magmumus. Agkakunahan kita niyo mag-ayat. Kumagawa, ing kakunahan na to magmumutibang mag-ayat, kumarap kita niyo pakabayaan, pakanjarita. May tayad to. Palman sinallahu ta'ala, وَنَجَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ. Napatulon na mo naman kayo. Kaya nabi kahinap ang ibang sinumasi kitab ano yan? Kitab Qur'ani tibyanan likulli shay. Inhalaw niya yan nagpatarang singkatan uno-uno pagugunahan na to ipagdunya na to patarang malilay damit yan singkagugunahan na to. Mayroon na lipa, tibyanan likulli shay. Harra. In Allah subhanahu wa ta'ala, kanil, pag nato, kagunahan sing kabuhi, kagunahan sing kamatay,
napatarang iban nalila. Isyo rin nakatay na kamu pari nangta dapat sila po. Sino ba nasa bangaw yung kahiluhalaan, bangaw kahiluhalaan. Yung tagambulda, bangaw pag-inbulda, wala nag atulan sinto kamarad, iluhala. Atulan sintao, kamarad, iluhala. Kada punin niya, kada kabayaan, maghiluhala na yung kanta. Sila rin. Umusing kabuhi. Umusing. Maayad ha kabuhi. Iban maayad ha. Udan niya makadapam. Warahma. Iban siapa kay nila. Inrahma. Iban paglas. Satu. Wabushra. Maksud sinidayat ya ang pagyanin hati sabi dari mayaun at himaya apabila pinampunan siap kabayaan ada puning kakuya kaniwan kasan nyanganan tara natuiwan sin pagkay na to. Minitan din kaywanan. Yaman din kaywanan. Kagawa tang natu naagad inasabot hudan warahmat wabusrat. Ingat katikmin, kabugsak na to, kalapis-lapis, sambil kita niumanayikod, sambil kita nurumagpak, indatungan na to, amuin kabayaan, sinakahod. Mga anak at kita sinawlaw sa arap. Tugpat ayat, waridwanum minallah. Angkan sila diyan sin Tuhan. Sabab singkat ya. Ridwanum minallah. Kakuyaran day nga Tuhan. Kukun kakuyaran day nga tao-patao. Ay tayad tuwang day nga Tuhan.
Sabab, tidak siya hatupong kailangan para kung siya, tingkat kuya kanan, para matukas, siya. At naman, kayaan in tiap-tiap tinilang kaniya para nila magkahi ng sinalaw. Amot kumbeta kato kami, waridwanum minallahi akbar. In kuyak bihan lagbu unu yan. Zalika huwal fawzul azim. Amunayan in paruntungan. Amunayan in paldauan. Paruntungan mulia iwan paldauan. Sino nagbaita yan? Ako kita. Ang mapuwastay nito. Kaya siya mulia. Masasakan mga amun. Kandi amuyad kaya basta kita ni manta ni malay iba ang pag-uwi ito ayul a'mali para kung
Na bang mabihan ng katan pakarajaan na to aula-aula hamasa na to ini. Kain alamat sin pagkasi iwan paglasa. Ayan mga tuhan. Bang mabihad tindagbus. Hikaruwa way lupas. Ayari hamasa na to ini. In pagbubukitan basura mo na sa lumi-lumi. Sabihawon malano na. Yadto na yung tao nagtataka da basurahan. Mag-agawiban kahayup-hayupan. Nagdaratong kang. Tugnaon nila kailo imanjari patugnaon. Kaunon nila magtaw-tayanak. Ano yan mga anak ka po. Bang sayuhon suko na sa ato sinayo. Namaytay ato na bihadto. Wayroon kanila iban bang aun tiyo-tiyo da in magpakakaon in magpajamu hanasabot upat. Hikarua. Nakalawin dayaw sininang niya. Walinul kalam. Marayaw maghilalaungan. Marayaw magkabtangan. Marayaw maghilalaungan magkabtangan. Tudyo patuhan iwan papagkahinyamano siya amurem barim. Wakulu kaulan karima. Wakulu kaulan syadida. Pagkabtang kamu sing kabtang. Sarayaw-rayaw. Ingkabtangan marayaw sarak ka. Ingkabtangan mangi pagambulda.
datin babae. Kung na maaddatin anak magma, na maaddatin maat. Ang pembar ima, pagtali, kunrud mapayaan ayad to pagdatan ay alawang tabo, tinda tabo, sinyahu, di ba nasa tayo, ni ipagan, punin tabo, sin pagkat, pag inis babarat, kaniya. Ini kau pa, ini makatayin babaw. Kaya, sabi mayaw, pag, di man, aslun fil basari, unhan o tinag, unhan o sumulit, unhan dakamag, ayo, kaulari, jaring ang mga tala, pagyan, ang kisanin ka, pasari,